Reka mbasuzume n'ikaze mwese mukunda kandi mukurikira Isimu TV. Uyu ni umwanya w'amakuru mu Kinyarwanda ya none tariki 26 Kamena 2025. Amakuru yacu agiye kwibanda kuri izi ngingo z'ingenzi zikurikira. Mu makuru yacu turakubwira ko Uganda yatangijwe mu kwabo mu ntasi zikekwaho kubeshya ko ADF ishaka gutera Kampala. Mu yandi makuru kandi turakubwira ko ndi yahamije ko yiyumviye umusirikare yigamba kwica abatavuga rumwe na Tshisekedi. Amakuru yacu turakomereza kuri inkuru ko Ayatollah yigambye ko Iran yakubise Amerika urushyi ruremereye. Amakuru yacu turasoreza kuri inkuru ko Medvedev wayoboye Uburusiya yise abo muri EU inyenzi. Na amakuru mwateguriwe kandi mujye kwizwa nanjye Jean Harerimana musaba gukora subscribe, share, comment ku Isimu TV kugira ngo amakuru n'ibiganiro byacu bikomeze kugereho umunsi ku wundi. Amakuru ku buryo burambuye ni mukanya. Ikaze mu makuru yacu ku buryo burambuye, reka tuyahere kuri inkuru ko Uganda hatangiye umukwabo mu ntasi zikekwaho kubeshya ko ADF ishaka gutera Kampala. Igisirikare cya Uganda cyashyizeho itsinda ryo ku rwego rwo hejuru rishinzwe gukora iperereza ku bakorera mu nzego z'ubutasi nyuma yaho biketswe ko batanze amakuru atariyo ateguza ko umutwe w'iterabwoba wa ADF uteganya kugaba ibitero by'ubwiyahuzi muri iki gihugu. Iri tsinda rigizwe n'uhagarariye umugaba mukuru w'ingabo n'umuyobozi mukuru wa polisi, umuyobozi w'urwego rushinzwe umutekano w'imbere, w'urwego rushinzwe umutekano hanze, umuyobozi w'ubugenzacyaha n'umuyobozi w'ishami rishinzwe iperereza mu mutwe w'ingabo zirinda abayobozi bakuru. Leta ya Uganda ivuga ko inzego zishinzwe gukumira ibikorwa by'iterabwoba zimaze iminsi zitanga integuza zikurikiranya zivuga ko ADF ishaka kugaba ibitero by'iterabwoba mu mujyi wa Kampala ariko ntibibe. Iperereza ry'ibanze ryagaragaje ko bishoboka ko bamwe mu bashinzwe umutekano bashobora kuba barakabirije aya makuru cyangwa se bakayahimba kugira ngo bahabwe amafaranga yitiriwe kurwanya iterabwoba. Umwe mu bashinzwe umutekano yagize ati nubwo ADF ikiri ikibazo ntabwo twakwemeza ko inzego z'imbere ziganzwa no kwishakira inyungu bwite. Ubunyangamugayo bw'inzego zacu z'umutekano buruta byose. Iri tsinda riyobowe n'umugaba mukuru wungirije w'ingabo za Uganda Lieutenant General Samu Okidinga riteganya gusuzuma raporo z'ibikorwa by'inzego z'umutekano, itumanaho ryakozwe, uburyo amafaranga yakoreshejwe ndetse n'amakuru y'ubutasi yatanzwe ku bitero by'ubwiyahuzi mu mezi 6 ashize. Biteganyijwe kandi ko iri tsinda rizahata ibibazo abayobozi bo mu rwego rw'ubutasi rwa gisirikare ndetse n'urwa polisi, kandi iperereza ntirirangira rizashyikirizwa umugaba mukuru w'ingabo General Muhoozi Kainerugaba. General Muhoozi Kainerugaba aherutse gutegeka ko umuyobozi w'ishami ry'igisirikare rishinzwe kurwanya iterabwoba Colonel Peter Ahimbisibwe na Lieutenant Colonel Ephraim Byaruhanga uyobora ishami rishinzwe ibikorwa byihariye batabwa muri yombi nyuma yaho biketswe ko aya mashami yacengewe na ADF akajya atanga amakuru y'ubutasi atariyo. Colonel Ahimbisibwe na Lieutenant Colonel Byaruhanga bafungiwe ku cyicaro gikuru cy'igisirikare Imbuya muri Kampala mu gihe iperereza rikomeje. Mu yandi makuru kandi turakomereza kuri inkuru ivuga ko Wondo yahamije ko yiyumviye umusirikare yigamba kwica abatavuga rumwe na Tshisekedi. Jean-Jacques Wondo wamaze amezi 8 afunzwe n'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yabwiye inteko ishinga amategeko y'umuryango w'abibumbye EU ko yiyumviye umusirikare yigamba kwica abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Perezida Felix Antoine Tshisekedi. Wondo ufite ubwenegihugu bwa RDC n'Ububirigi tariki 22 Gicurasi 2024 yatewe muri yombi n'abakozi bo mu rwego rwa gisirikare rushinzwe iperereza DEMIEP akekwaho uruhare mu gikorwa cyo guhirika ubutegetsi bwa Tshisekedi cyapfubye tariki ya 19 Gicurasi. Icyo gihe Wondo usanzwe ari inzobere mu bushakashatsi mu bya gisirikare yatewe muri yombi mu gihe ari umujyanama mu mabavugurura y'urwego rwa RDC rushinzwe iperereza ANR. Muri Gashyantare 2025 yafunguwe nyuma y'igitutu ubutegetsi bwa RDC bwashyizweho na leta y'Ububirigi n'inteko ya EU kuko yari iherutse gutora umwanzuro usaba ko arekurwa agasubira i Brussels. Yari yarakatiwe igihano cy'urupfu ariko we agashimangira ko arengana. Kwa 25 Kamena 2025 ubwo Wondo yari imbere y'abagize inteko ya EU yashimangiye ko yakatiwe igihano cy'urupfu nyamara nta bimenyetso bigaragaza ko yagize uruhare mu gikorwa
cyo guhirika ubutegetsi bwa Tshisekedi cyapfubye. Wondo wari wambaye ishati ijya gusa n'impuzankano y'imfungwa zo muri gereza ya gisirikare ya Ndolo yafungiwemo yagaragaje ko RDC iri kurama bitewe n'uko ubutabera bwifashishwa nk'igikoresho cyo gukandamiza ikiremwa muntu. Yagize ati ubutabera bwa RDC burarembye. Si yengeye nyine ubivuze kuko na Perezida Felix Antoine Tshisekedi yabyivugiye gukoresha ubutabera mu nyungu za politike ni ikintu gisanzwe muri RDC. Umukuru w'igihugu areka abantu bakivanga byeruye mu mikorere y'ubutabera. Yakomeje agira ati by'umwihariko mu butabera bwa gisirikare mbere y'uko abacamanza bafata icyemezo babanza kuvugisha abayobozi bo muri urwo rwego batazagira uruhare mu rubanza nabo bakavugisha abayobozi bo mu rwego rwa politike kugira ngo babahe amabwiriza. Wanda yasobanuye ko mu gihe yari afungiye muri kasho y'urwego rw'igisirikare rushinzwe iperereza urupfu rwari rumwegereye kuko yabonye imfungwa ngenzi ze zicwa. Umusirikare amubwira ko abicwa ari abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Tshisekedi. Mu magambo arimo ikiniga, Wanda yagize ati nabonye urupfu imbere yanjye, numvise amagambo yavuzwe n'umusirikare muri kasho y'ibanga ya DEMIAP ubwo nabonaga umuntu apfiramo ajugunwa nk'inyamaswa. Uwo musirikare avuga ati aba ni abatavuga rumwe na Perezida Tshisekedi. Mu mpera za 2023 abakozi ba DEMIAP bataye muri yombi Koloneli Tsuku Suku wabaga mu mutwe w'ingabo zirinda umukuru w'igihugu GR. Kuva ubwo umuryango we ntiwongeye kumenya amakuru ye. Wondo yavuze ko yabonye Koloneli Tsuku Suku asamba ariko abura uko amutabara. Ati muri kasho ya DEMIAP nabonye uburibwe bwa Koloneli Musuku Suku yanyuzemo mbura uko mbigenza. Aho uyu Koloneli yari afungiwe hari hegereye aho nari mfungiwe. Yapfuye muri Kamena 2024. Mu Gushyingo 2024 DEMIAP yateye muri yombi General Sikantenda Shabani wabaye umugaba mukuru w'ingabo za RDC kuva muri 2003 kugeza 2009. Uyu musirikare yapfiriye muri gereza tariki ya 4 Kamena 2025. Wondo yavuze ko ubwo Lieutenant General Sikatenda yari afungiye muri gereza ya Ndoro bahuye baraganira, ahamya ko uyu musirikare wari ufite imyaka 82 y'amavuko yazize kubura imiti yashoboraga kumukiza uburwayi yari afite. Amakuru yacu reka tuyakomereze kuri inkuru ko Ayatollah yigambye ko Iran yakubise Amerika urushyi ruremereye. Umuyobozi w'ikirenga wa Iran Ayatollah Ali Khamenei yatangaje ko igihugu cye cyatsinze Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Iran mu ntambara yamaze iminsi 12. Ingabo za Israel zatangiye kurasa kuri Iran tariki ya 13 Kamena 2025 zishinja gutunganya ingufu za nuclear kugira ngo izakoremo intwaro zizarimbura igihugu cyazo. Uwo munsi Iran yahise isubiza irasa mizire nyinshi mu miji itandukanye ya Israel irimo Tel Aviv, Haifa, Bat Yam na Beersheva. Mu rukerera rwo kwa 22 Kamena ingabo za Amerika zagabye igitero ku bigo bitatu bya Iran bitunganyirizwamo uranium, Fordow, Natanz na Isfahan, zigamba ko zabisenye ku buryo bizagorana kubisana. Kwa 23 Kamena Perezida Donald Trump yatangaje ko yasabye Israel na Iran gutanga gahenge nyuma y'aho Iran irashe ku birindiro by'ingabo za Amerika muri Qatar na Iraq, kandi ko byabyemeye. Ni ijambo rya mbere yaturagejeje ku baturage kuri wa 26 Kamena nyuma y'itangazwa ry'agahenge. Yatangaje ko abanya-Iran batsinze ubutegetsi bwa Amerika no bwa Israel. Ati ndashimira ku bw'itsinzi ya Iran ku butegetsi bwa Amerika. Mu butegetsi bwa Amerika bwinjiye mu ntambara bweruye kuko bwatekerezaga ko nibutabikora Leta y'abasioniste izasenywa burundu. Bwinjiye mu ntambara bugamije gutabara iriya leta ariko ntacyo byagezeho. Ayatollah yagaragaje ko Iran yakubise Amerika urushyi rufite imbaraga, ko yangije bikomeye ikigo cy'ingabo za Amerika zirwanira mu kirere cya El Udeid yerereye muri Qatar. Yagize ati Repubulika y'Abasilamu yakubise urushyi ruremereye mu isura Amerika yarashe yangiza ikigo cy'ingabo zirwanira mu kirere cya El Udeid, kimwe mu bigo bya gisirikare by'ingenzi bya Amerika mu karere. Ayatollah yagaragaje ko kuba Iran ishobora kugera ku bigo by'ingenzi bya Amerika mu burasirazuba bwo hagati ikaba yabigabaho ibitero mu gihe byaba ngombwa
ari ikintu gikomeye. Atanga umuburo ko igihugu cye nicyongera gushotorwa umwanzi rwose azishyura ikiguzi kinini. Mu gihe Israel na Iran byari bikomeje kurasanaho, mizile Perezida Trump yavuze ko ahantu Ayatollah yihishe hazwi ariko ko nta gahunda ihari yo kumwica. Yasabye Iran kumanika amaboko. Umuyobozi w'ikirenga yatangaje ko Perezida Donald Trump atagombaga gusaba Iran kumanika amaboko kuko amagambo nk'aya adakwiye kuva mu kanwa ka Perezida wa Amerika. Ati ku gihugu gikomeye nka Iran kuvuga ijambo kumanika amaboko ni igitutsi. Yavuze ko nta musaruro ufatika igitero cya Amerika kuri Fordow, Natanz na Isfahan cyagezeho. Amakuru yacu reka tuyasoreze kuri inkuru bwa Medvedev ayoboye Uburusiya yise abo muri EU inyenzi. Umuyobozi wungirije w'inama y'umutekano y'Uburusiya wanayoboye iki gihugu kuva muri 2008 kugeza 2012, Dmitry Medvedev yise abayobozi bo mu muryango w'ubumwe bw'Uburayi EU inyenzi. Ijambo inyenzi riri mu butumwa Medvedev yashyize kuri Telegram kwa 25 Kamena 2025 bwamagana uburyo abayobozi bo muri EU bakomeje gushaka uko bakongerera imbaraga igisirikare cyabo kugira ngo kizagire ubushobozi bwo guhangana n'Uburusiya. Medvedev yatangaje ko EU ifite icyicaro i Brussels mu Bubiligi, yahoze ari umuryango wunga ubumwe mu rwego rw'ubukungu gusa ngo warasenyutse mu rwego rw'ubukungu ushaka kurwanya Uburusiya. Ati Brussels uyu munsi ni umwanzi nyakuri w'Uburusiya. Buhoro buhoro ariko byaba nyabyo EU iri guhinduka umuryango ihagije mu rwego rwa gisirikare uzageraho uhatana na NATO cyane cyane mu bihe bya Trump. Yakomeje agira ati inyenzi za Brussels n'abayobozi batumva ibihugu byo muri EU ubu bari gutangaza gahunda zabwo bwite mu bya gisirikare biganisha ku bihe bishya byo gushaka intwaro. Medvedev yasobanuye ko umugambi wa EU wo kubaka ubushobozi mu rwego rwa gisirikare ugamije gufasha ubutegetsi bwa Ukraine ashinja kugira amatwara y'abanazi kugira ngo Uburusiya buzagorwe no kubusenya. Yavuze ko uretse kohereza intwaro muri Ukraine, ibihugu byo muri EU byohereje Kiev abasirikare bo gutoza ingabo z'iki gihugu kugira ngo zice Abarusiya zinagabe ibitero by'iterabwoba mu Burusiya. Medvedev yagaragaje ko iyo ishaka ko Ukraine niba umunyamuryango wayo, nyamara ngo byaba ari ikibazo ku mutekano w'Uburusiya. Yahamije ko nta kindi gihugu gikwiye kujya muri uyu muryango. Ni amakuru mwateguriwe kandi mwagezwagaho nanjye Jean Harerimana. Ngusaba gukora subscribe, share, comment ku Isimu TV kugira ngo amakuru n'ibiganiro byacu bikomeze bikugereho umunsi ku wundi.